Sédomongbè. Maouho. L'eau. Holomi lomi. Dans zipotoué. Jean y fait. Sédomongbè. Maouho flagbedi do Fongbé. Mi quoi bon? Et il a mis dans Houètèhou HOUNSA. Bon, et il a mis mon fille mi a tout nolé. Sédomongbè si gan et ouais connaît. Maouho flagbedi do Fongbé. Nous yoyo devo wena je ateoji besi bi. Esanali de butina. Bobi beje ka odene. Nous yoyo eno yoro. Ekpewea. Bienvenue. Bonne arrivée. Mais quoi bon? Bienvenue. Ekpewea nous dewe. Bon, no bibiton, mais c'est comme miton. Houètèhou HOUNSA. Et ouais non con lo da. Bon. Eja. On a donc le fini et nous donc mon amo et nous donc mon dile no do bono. Fi de le bio a. Nous no blodo. Nous wa elogio e wa yi. Un jedo ma ji. Sédomongbè. Mi nou mano kobo wa soye. Mi plamido. Ma eyin nu boa. Eka yin nu bo etelewe ka kle. Ne akpembo e na ko kan ene. Nu enele u e mi na kendo. Bon. To français pe me eno yorodo apologétique. Apologétique ene dodonu sinu kloklo. Odoko edo mo kloklo mele odoko e. Eno naklo medo nuezombo midi nude midie mesedo piena dole mini blobonu klisuni mimedo aikabitome bonu minido kwesi some webinu bonana kosi me na wakanu biomido ete uwezo midi nwe midie mikaro na blowe mini blo podo ome fipako Fongbé mesedo piezan do fine do gleki gbeme e lodo apologia ene megege no vesi lole Fongbé ene glesi gbeme we eto sisi do Fongbé do koti bodo glesi gbeme ko eno lodo apologize Fongbé ene o we dole bene doke kle bene le no dole Fongbé apologétique yole bino abono adoke kle nu me fo wa panta ma o ko e ma le bono donu ye bodole ye ni tekle o ma fo wa panta ma o ko e ma o atigba biwe eyo wo bino le ko panu ye lo bodole mi blo mi do fi alodo yo ndoro bandi opo a plebe mi do fi ene wo apologia ero dido e ko ndole ni na ko sime mi do nu mi to le bi pi bo wa mi do fi bona ko si o mi Là, nous Sédomi 98 88 98 30. Fongbé eneo mewe ede apologétique aussi. Nous pouvons mettre dodo mon coton et carréon et namado we. Akpakwe do koti bo eno yoro polémique. Bon akpakwe we go eno yi apologétique. Neo. Polémique yo we eno blo edie. Medeleti. Moda etino do.
àti ojí lọ́wọ́ kásá tí sẹ́nu bọ́lẹ̀ bọ́dọ̀ àti láyé jíwẹ̀ yé jíjọ́ sẹ́wẹ̀ jẹ́dọ̀ gbé nǹkajà bọ́dọ̀ mẹ́ńdọ̀ èdè lẹ́yọ ènà yóò èdè dọ̀ kílísàn ènà yóò èdè dọ̀ kílísù ṣètọ́ lọ́nù àka ikpó kplọ́ yè tán lẹ́yọ egbọ́bọ̀dé kílísù sì yìn kọ́ sí mẹ́yọ ekpọ́ tè wẹ̀ nyàrokpó tí bẹ̀rẹ̀ yọrọ̀ deni yipuen moque edole akundeti bẹ̀rẹ̀ yọrọ̀ église de Jésus-Christ des saints des derniers jours mais tún yé ganji lẹ́nu yọrọ̀ yọrọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n tó mẹ́ do wèmọ́tàn lọ́rọ̀ mission évangélisation faire des disciples mẹ́ọ́ deni moque dọ́lé agúnẹ́ọ́ nous doko endokodo clip sepo doko ejeyin ni ko Jésus Christ wo fa endo egbe ti u sensi ni ko ito me ko won opo ti me to wa indole we me nele lo kuro me o e so pe ka ma o ko a ene karo mi Christ se to ne indole mi sonu bono ti me dole nu wa wa ede o e ku so pe ka ma o ko o mino apologétique lolo bro e alo polémique bro e bidene pero no ekple do pe o teti e o bodo sunze mi to e no sunze o ko mi gbogbo ko le bo do sunu sunze o me no e du e na ku e no do sunze o me e mo ko ton le o e do mi na do ko do ye wo no blo du e no loro polémique ye dele kere we a si po hun ko no le ikpo yẹmi mi ọgbóná lẹ gbẹtọ funfun délẹ lẹ gọnà fẹ gbóná dọ èmi kílísù sẹtọ lò ọ lẹdọwọ ìkádìọ bíbí wẹsọmọ òkú máa lò pé tàtúná mina ahẹ fún ẹnẹlẹ bí wí dọkpọdọkpọ nùkúrò mẹ àgọ ẹnẹlẹ mina ahẹ ẹdùnmọ de àdọnà ndúnadọ mi kpọnọlẹ ẹnọ mi lò nùmọ kọtọ ńlọ ẹ ọ mi lò polémique bolo ẹ. Sédomongbè minu mano kpobo waso ye mi kpla mi do Apologétique dé sous les soirs eye o eno trotu mata meno komota bodo tu da sedo kwe mi tongbe wele di meto wai me site boma yi seno boma kale bana yi ya boka ba ma na wanu bi bona kale dole ma okowe ma owe a ma uso wa to lewe a ye de kuro mi pike do e ole o mi do fi bona na osi eni o we no iroro apologétique tengbejuo do malenu de dole ma okowe ma mi to eyin bibluo ewu esuro kona o mi do fi bona kale do no ku imo do baka isi medero di do edole ma okowe mo eku so pe wo mi do fi bona gbeni do me no àwọn pade leme àwọn pa ego si we to wajile de mele o bi wa do di do e flako dole ma okowe mo alo please uti se o popolo de konwe o mina ode ba ina do ganji bo mina solo bo de adona apologétique tengbeju one amo egbedian apologétique tengbeju o foto polémique ko ye wa do pele do po e do mero kwe ogbe bolo nu pele do kwe owele o ye no ibenu gege si mero komputa bolo nu pele do kwe owele si ezombo dandan meo meyi polémique bloto dako iduna le boyi apologétique tengbeju bloto tengbeju to mai moi en affaire donu wa elojio minano dokodo nuenyi apologétique yo mina kolome
ene kudo minaze apologétique yo sodo walome time to inole mido yiwe boy monole medele do nukui gba pon mewe do please si se se alinu o mina na kosi e ka inole melele si tebo fon wa pata ma oko bonu mi se o nu ewa mi de we ni onu ona mi we nu o mina levo na kosi Là, nous Sédomi 98, 88, 98, 30. Chobonu na fo pon elo alo nu wusi nu iwa yoyo elo nu si nu iwa elo na dogbe me promi bo usi ku wado fi wado ko mo kan to do nu mi wele o we nyaro poti bo eno yele do docteur Johnson se point litre de cloton da hoeni e do endi to me do me we go eno yele do docteur Frank Turek e to ino de yesu Franco ezombo no e piano kunu mi so mo hu ko nyaro poti bo eno yele do avere wedesi awele eye we do come to people benedo gaime mi do kodo eti eye o e di ali ni bo mo nu je mo ko ma u ganji we to bo ajiro to apologétique yo jita ena chenu mi lo gbe gbigbo e pe we ade fode mi na blodion mi na kendo nu we ka sombo edo tanta mebo mau bi dona tumu mau ko edinu na e ganji lona le tumu ewu edinu nu mokoto o kana je hun do nu mokoto ti o na kende udo e pe we asi wa e na je kine teme mina lo kondole mete to mito maule ajavun ewe no mo jido lo kwefendo lemebo mi dodo ni Houètèhou HOUNSA mowe kodo bete sewe kodo je iko estel tibodo HOUNSA nawe gaga wiwiyo ewe no sele lo no tayele lo no de kaya bile timebo mi no abo pito lo no ko asowaka mi todo divine connection worldwide foto agumba bisike de dénonçons ko toledo ma dope bonu akita ino Sédomongbè minu mano kobo wasoye mi kpla mi do Là, nous Sédomi 98, 88, 98, 30.